Ola za enjoy unbox tour thil tereuhte mai kan ya se special vele u to ka he thili tian ka dress an non thona chuan minon thon tu te hi dahab Jorhat an nia Bosco Institute Jorhat atangin ron kalwang wanga ron thangai kop mai hai India Post mangin an ron thona in khanin an lau thlenga ron phone chuanin tunan kan hong dona hona tur man ro ka lo in ring lo mi chi ka nei a hong thei don me ni han pek tha ve an sia en lokila enge chunga om te pok an en zui don nia chuanin pen hianin arem chang lai hang ka hol mai don ani chuan selitep in an cha thangang maya he pen hi ka ui vak to lem lo a he bung dei to na han ka hon na tur pen ha se engemoni lai ka ti pok chuanin hon zui te mai don thawa an cha tha chunga han thil special mai oma kan mu chak to khop mai ke po thili kita Bosco Institute kan training line why I meet you to involve me ta kan training line an siam na mun min tlo puya chu ta te chuanin kan du zong tak le kha an lo nei an lo siam theia chang ko hon huwa kan order le ania chuanin na hen ka bula ron theng ta hona har khop mai chem te mo bak che tal ka lo kol lawa ki thu lo khop mai ma se har sama se har tu ri ni ro mai ni cha to ka ri ka te hi thian pari kan minon thona ai ti che top don ni tianga chunga te hian nge om in rin tu da lo bun rayang wan pakhat churon tla a ton ta zera tlakim to em ni chu bil ania pakhat ala omani la en chiang muem ai til order chu nia laser cut manga thil siam ania hai koi punga more than a shot photography for the cost nia hi omzin shelo mai thia ka project ka initiative ta na ti ania karen ron thia tuna hian flashlight manangai don ta thi ka soitong khan ka initiative ming ania photography for a cause ti kan munga kai kan bodong mai thea Bosco Institute Jorhat noya hian tuna hian project kalpui mek an nei chu youth involve ti ania chumi youth involve noya chuan north east thalai ten kan thil ti tuina kong sang manga society kan khotlang ta na enge contribution kan nei thena tura le thil tra kan tho thena tura khan project sang kan nei le ta kumin hian kan betcha hian not is atangin mi som min thlang chuaka chumi zinga chuan patheng khoina zara soitong kan ka telve lo maya min ron interview ti chuan a form de kan fill up kan thelu ta tuna hian chung notice thalai soman thlan chu te zinga chuan Tripura tangin ka telve lo maya more than a shot hi alam toy chuan MTS kan ti maya MTS ina thil tum tlang pui te chu asap tong chuan in promoting humanity and social awareness kan ti ati chuan kan thiam thawin ka ringa kami noya khan thil sang thil tha tila aniang chu kan society kan khotlang ta na thil tha ti theina tur kong sang khan malak tur te ani dona tuna hian bul kan tran chawa April azawa
hei kum ni chung ania kai ni batch kan term hi kum ni sang ni som ni pali thleng ni dona kan project hemi youth involve kan ti Bosco Institute noya kan project kalpui bi ka chu kum ni aliam to nu a pohian pathian in remati chuan hei chu kalpui rang tur tho ani man zan lok kanin ka initiative hi fan pain official launch na te po ka birthday ni performing me ni zan khan kan nei to hang kare da thia ron ti lan ka tu ma se ka ti lang thawang hai man zana kan lom na te po ka ru ma han la om reng maya birthday kan lom pa in he ka initiative more than a shot hi kan launch ti chuan kan nakina kan na tho te le kan thil ti te kan lo tarlan na tur le mi te poina min lo chanchin chia try no share na tur le advice min lo pek the na tur khan Instagram and more than a shot ti kha lo search ula in du chanin lo follow thayanga chunga te chuan advice te po min lo penga thuron tha tak tak te po nena trying ka dong thei reng ti kha min lo share sak ula tin he project akal zel thena tur tan po min support naka zan hang kan deal nga na nia ka thila order unbox rolin chung chu kan soi do do ni chu ka video min lo clear sak le wangin zawai chung alom thu ka soe